Dimdam yun ang floating clinic. Malapit na magserbisyo yung clinic on barge ay inisyatibo na rin Governor Dennis Pineda at Vice Governor Nanay Pineda. Ay ni-report ng Patricia Mamang. Malapit na yung mamuklat ang clinic on barge. Igpaya ka mo munang floating clinic kay Pilipinas, alayong manatad serbisyong medikal kareng masulod at kareng bebe ilugalugal king lalawigan. King pamani muna dari Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Nanay Pineda, pepakilala yung proyektong iti bang mas apalapit ang dekalidad a pamangailangang medikal kareng Kapampangan, lakos na kareng mamagkasakit. Gening paraminggo, gewa ang inspeksyon king pasilidad, kaya king barangay San Isidro Minalin, king pamanimuna ng Vice Governor Nanay, kaya bereng pilang opisyal ng lalawigan. Tuklo, king 28 million pesos ang alaga ning 112 square meter a floating clinic a ating kapasidad para kareng aduang dala na pasyente. Kabilang kareng serbisyong yampang king clinic on barge, ing laboratorio, kalupading x-ray, ultrasound at muna mang dental services, minor surgical procedures, medical at OBGYN consultations, libreng panulo at maintenance medicines. Atin niya mo namang sariling sewer treatment at water pumping system, bang asiguradong kalinisan ating masaleseng operasyon ning pasilidad. Nya kabalen, antabayanan niya uling datang ni ing serbisyong medikal king kaya kayong mismong ilog. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutukig balen, susuyo.